Kilur, sedulur, tetanggakan ya. Rika di pada waras, selamat, sehat, rezekine lancar, berkah barokah, berlimpah, kenas, go sangung ibadah Mekah Madinah. Iki tak tuduhaken rega sofa sing jos banget lah, murah meriah. Sofa beranak, tangan bolong. Harga semene gedene iku mukur 2.500.000. Wis bonus bantal 5, free kaca mengko didelek kaca. Tapi kayak HP-ne ora melu ya, Bos. Sofane tok. Terus wis dibungkus barang ke. Wis dibungkus rega 2.500.000. Free ongkir Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purbalingga, lurus tengah. Yulur, pembayaran setelah barang sampai alamat.